Day one of showing up in front of the camera to articulate my thoughts better. Because I want to challenge myself untuk menyampaikan apa yang saya nak sampaikan dalam bentuk yang lebih bernada dan sebagainya. Yang penting orang faham lah apa yang kita nak. Leader boss dia kalau call saya kadang-kadang dia mesti cakap saya ni macam robot. Cakap macam robot sebab senada je. Kadang-kadang dia pun mungkin tak faham. Saya ni tengah marah ke, tengah disappointed ke apa kan kalau boss call lah. Sebab itu ada orang dia lagi suka bercakap berdepan supaya kita boleh nampak reaction dia bila mana kita bercakap dengan dia. I have those issue. Kalau bercakap tentang public speaker kan, antara public speaking coach yang saya suka adalah Vin Giang daripada Australia. Vin Giang ni cara dia demonstrate, macam contoh dia cakap pasal okay, kalau nak cakap pitch ni masa bila nak patut pitch tinggi, masa bila patut low pitch, masa bila patut pause, masa bila patut maybe low tone, masa bila patut high tone. Dia macam lebih clear lah. He really demonstrate how to speak better. Even sampai saya rasa macam berimpian lah satu hari nanti aku nak belajar dengan Vin Giang tu secara berdepan untuk belajar public speaking. Kita kalau bercakap depan kamera ni kita rasa selesa sebab kita rasa macam tak ada orang judge. No one dekat sekeliling kita. Tapi ada that kind of stage fright. Bila kita ke depan ada orang, lebih daripada 10 orang ke, ataupun lebih daripada 5 orang, kita dah jam dah. Padahal sebelum tu kita rasa macam so excited to share all those things. Tapi when the time come untuk share, kita terus macam dia ribu bahasa lah. Saya dah menulis lebih daripada maybe 10 tahun daripada 2019 or even earlier than that. Tapi kali ni saya nak improve diri saya dari segi percakapan lah. So this challenge adalah untuk bantu saya so that I can articulate my thoughts or speech better. So let's see how it goes.